se zares fajn trudijo in mi se moramo zdaj pravzaprav truditi, da upočasnjujemo zaradi tega, da nismo prehitri. To pomeni, da sodniki prvič v svoji zgodovini delo opravljajo zares ažurno. Tako da en velik aplavz za sodnike. Dear judges, this applause is for you because you are doing a very good job. Actually, you are very fast. That I want to say. Okay, Miss Monty Brownlee, sodniki so tudi pripravljeni in sedaj en velik aplavz za ekipo, ki je že na odru.